Queen Mary's transfer diamond necklace into beautiful tiara. Queen Mary's shows her amazing talent to convert this piece. Queen Mary's tiaras showcase her impeccable style and ability to blend tradition with elegance. For første gang i over 180 år omformer vi netop nu en del af kronjuvelerne. Sammen med dronning Mary genoplever vi hos omformet de danske kronjuveler efter tidens ændrede behov, samtidig med at det i dag sjældent benyttede Rosenstedt-sæt bliver vækket til live på ny. I en fælles dialog med dronningen om brugen af kronjuvelerne, og den her lange kæde har stort set aldrig blevet brugt i næsten flere generationer, og den opstod altså ud fra en Britain and Ireland tiara is the classic tiara was given to Queen Mary as a wedding present in 1893 and features diamonds that replace the original 14 den her lange kæde har stort set aldrig blevet brugt i næsten flere en dialog med dronningen, en idé om at montere de her sten. Many of these tiara has been passed down through generations and remain steeped in the royals collection. Queen Mary's tiara continue to inspire and resonate at the royals event.